Na continuando esfuerzo del Departamento de Obrero y Empleo o DOLE para terminar práctica de endo el contractualization, actualmente tiene 285 mga empleyado na privado sector el ya podemos regular na trabajo. Según con el mismo directorial del DOLE Region 9 Director Cicinho Cano. Según con Cano, por medio de un voluntary regularization del mga employer y compañía con di ila mga empleyado, mientras el otro bajo pa na assessment y proseso que ta conduci el DOLE. So as a result of that advocacy, meron agad nag-voluntarily comply, no? Hindi pa namin napunta ng assessment, nag-comply na sila. So as a result of that, meron na tayong 285 workers na na-regularize. Voluntarily ito. So and then yung iba naman, like for example, ito mga dinaanan ng ating mga compliance officers assessment, they are still in the process of mandatory conference kasi after the assessment meron pang mandatory conference. Kung hindi mag-comply immediately, ipatawag natin sila para mabigyan din ng chance yung employer na to address sa gaps. Según DOLE, target del agencia para terminar con el contractualization de 50% este año, mientras 100% na año 2017. Según con Cano, campaña bajo na mandato del nuevo administración, donde tamanda termina el contractualization na privado sector. Por cuantos años según ta ocurri, iya abusea con mga employer donde ta viola sila con el derecho del mga empleyado. Well, we continuously advocate for our employees na suportahan itong ating campaign to end contractualization. No? If they can do it voluntarily, well and good. But kung talagang ayaw nila na mag-volunteer, but we have a process, no? Through our compliance officer, i-assess natin kung may mga gaps. But even then, through the compliance officer, mayroon pa rin pagkakataon na mag-comply sa hanggang kung ayaw talaga, then we will be forced to issue the compliance order kung talagang makita na merong gaps, no? Due process pa rin papatakbuhin natin. Según DOLE, optimismo el DOLE que él puede sila con cumplir, siendo tal y también el gobierno local quien da soporta con el campaña. Aviso de DOLE con mga compañía y mga employer amo para cumplir cosa estipula na ley. Optimismo si Cano que el campaña contra contractualization hindi afecta na employment status del mga trabajador na Region 9. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.